nkaba nshingira ku kintu gikomeye kivuga ati Iran ntambara ishobora gufata indi ntera kuko niba baravuga ko Iran ishobora kuba yafashaga abo ngabo bagahangana na Israel none wakwibaza niba bifatikaniyemo intambara izaruhukira he ngo ngushigikiwe n'ingwe ngo aravoma Israel urebye ibintu ikora guca ku mategeko ni nka wa mwana uvuga ngo ndakora iki nuvuga papa aragukubita rero niko bimeze kuko n'ubwa mbere ku isi ushobora kubona igihugu cyakoze ibintu nka biriya hakaba ikindi gihugu usa nkaho gishinzemo gihagarara muri iyo ntambara neza ukabona ko kirimo neza kikabasha no kuvugira ikindi gihugu by'ukuri mu mategeko rero agenga Israel 80% y'imyanzuro ya Israel isanga ifatwa na leta ya Amerika Tazumwe za Amerika bisa nkaho bo bafatikanya bikorwa bakomeye ba Israel iyo wavogereye igihugu cya mugenzi wawe ukabona ko koko ukiri umuramuziza gishingiye ku mateka na mugenzi hari kintu nakubwiye ati inkoni kubise mukeba wirenza urugo nukuvuga ngo baje gusanga ko icyo kintu kijyanye na race cyangwa se n'amateka n'ubwoko basanga barwana ari abantu bashingiye ku mateka y'amadini Palestine cyangwa se n'ijana za Pakistan babona ko ejo ari bo bazazira nkuko by'ukuri bo bagaragaza ko Amerika nabira bintu ikora na Israel barwanya ibintu bishingiye ku madini cyane atari kurwana kubera ko hari ikindi kintu bapfa kigaragara bivuga ngo ni nko kurwana bavuga ngo baratuzira nakwe turabazira tugomba kwirinda natera uyungu nzashyigikira uyu rero mu buryo bw'ibihugu cyane cyane nkabize strategie z'imirwanire ya gisirikare habarimo kugenzurana k'uburemere bw'igihugu ese buhagaze ute bura rero birashoboka ko Amerika n'ibindi bihugu byabonye ubushobozi bwa Iran Reka mbahe ikaze mwese mukunda ibiganiro bya The Point Africa n'umwanya w'ikiganiro cy'ubusesenguzi bugaruka ku ntambara iri kubera hagati ya Iran ndetse na Israel ariko ibihugu nubwo bidaturanye bidahana umupaka cyangwa se bidahana urubibi Iran iri ku birometero birenga 2000 uvuye aho Israel iri ariko urebye uburyo ibihugu byangana urunuka amakimbirane yabyo yagiye ahera kera ndetse cyane cyane Iran yo ikeneye gukora intwaro kirimbuzi Israel ati nimuramuka mukoze intwaro kirimbuzi naho tuzaba turi ndetse bakanahuruza mu bindi bihugu birimo na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bitandukanye kugira ngo bibafashe imbere yacu turi kumwe n'umusesenguzi musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye kuri The Point Africa turakugaruye amahoro muvandi amahoro maze nisa ariko wihishe kwa twihishe kugira ngo ibyo bisasu nyire bya nuza bya Zairani bitatugwaho cyane ko turi kure ariko tuba tubirebera hafi kugeza uyu munsi wa none Iran na Israel bari kurasana ni 1 on 1 umwe bari kurasana basa n'abantu barebana nubwo ari mw'intera ingana gutyo ibi bintu urabona nyizina bihagaze bite ku ruhande rwawe banze duhereze ishusho nyirizina by'ukuri duhere ku mateka mbere na mbere bira bihugu ni bihugu byiyubatse dushinye ku mateka y'idini cyangwa se amateka y'ibihugu byombi tuza gusanga tukabona ko bafite icyo bapfa gishingiye ku mateka manini cyane ahere ku bitabo bitagatifu bamwe niko babyemera kabone nubwo wabonaga Netanyahu asa nkaho yibanda cyane ku mirongo ya Bibiliya yashaka gusa nkaho arasa hanyuma n'uwa Iran nabo bagashingira kuri Quran ati dushingiye kuri ibi ngibi rwose turihimura urebye ku mateka yahabanjirije ahanini bashingira ku kintu kijyanye n'amateka yabira bihugu byombi kuko nujya kureba cyane kuri bwoko bw'aba Irani nta bantu bahanuwe kuva kera mu bitabo bitagatifu bahanuwe kuva kera Imana bo bari mu bwoko Imana yajyaga icishaho ubutumwa kujya kubwiriza abantu mu bindi bihugu mu bwoko butagatifu tutavuze ko na Israel atari ahantu hatagatifu naho n'ahantu hatagatifu n'ubutaka nabwo butagatifu kuko urebye neza no mu byo bapfa byibanze harimo no kuba bamwe bita ko abandi bambuye abandi ubutaka abayahudi bavuga ko bambuye ubutaka bwa Palestine ariwo mpamvu ubona bisa nkaho iri crossing ya biriya bihugu by'Abarabu byo bigaragaza yuko buriya butaka Israel atari ubwabo ahubwo ari nk'ikintu cyubatswe na Amerika mu rwego rwo kugira ngo babateshe umutwe nyirizina dusubiye kuri point nyirizina intambara irahari nambara ko ishobora no gufata indi ntera urebye bite nuko Iran iravuga ati ntimukadusuzugure Israel nayo ati ntimukadusuzugure ubwo urumva icyo abantu batatekerezaga ibintu byarushijeho gufata
indi ntera by'ukuri. Kugeza ubu intambara y'Irani ije ariko Israel ivuye mu ntambara na Palestine, by'umwihariko Palestine kugeza uyu munsi wa none itaremerwa nk'igihugu n'ibihugu bimwe na bimwe ndetse na ONU, ariko ni kimwe mu bintu bisa naho byashegeshwe cyane na Israel kugeza naho Gaza, nk'igice cya Gaza cyamaze guhinduka nk'amatongo kugeza uyu munsi wa none. Hari n'igitekerezo cy'uko ibihugu abaturage batuye muri biriya bice bashobora koherezwa mu bice birimo na Kongo bakajya gutuzwamo nk'uko bitekerezwa na Amerika ndetse by'umwihariko na Israel. Ariko iyi ntambara yaba ari ukwihimura, Iran irashaka guhorera Gaza, irashaka guhorera iki ku ruhande rwawe? By'ukuri urebye Israel ishinja Iran yuko ifasha iriya mitwe ya Hamas n'indi mitwe bavuga ko yitwara mu buryo bwa Kisilamu, ngo kubatesha umutwe cyangwa se mu buryo bwo kwihangana hagati yabo buteruye. Urebye rero icyo Israel yakoze kuri Palestine, navuga ko ari nko kusa nkaho by'ukuri hohotera umuntu bitewe n'uko umurusha ubushobozi. Kurebye ubushobozi bwa Israel kujya kurwana na Gaza, basa nkaho ntawo barwanaga nabyo by'ukuri. Ariko rero kuba intambara yabo yasa nkaho igiye gufatana na Iran, ariwe bashinjaga ko ari umufatikabikorwa wo kubarwanya, kandi akaba anafite iyo standard yo kuba bashobora kurwana by'ukuri bakoresha ibikoresho bikomeye nka biriya wagiye ubona. Nkaba nshingira ku kintu gikomeye kivuga ati iriya ntambara ishobora gufata indi ntera, kuko niba baravuga ko Iran ishobora kuba yafashaga abo ngabo bagahangana na Israel, none wakwibaza niba bifatikaniyemo intambara izaruhukira he. Bishobora kuzikanga bifashe icyo bita za Middle East cyangwa se biriya bihugu bindi bigasa nkaho bibyara intambara hagati y'isi by'umwihariko. Bishobora gufata intambara ikaguka ikaba nini, kuzageraho twazikanga na ziriya za Korea cyangwa se na za Russia cyangwa se na za Turkey ziri hariya hafi zirebera, ko burya ngo inkoni ikubise mu cyeba ngo gerute birenze urugo. Hariya rero bari kureba bavuga ati ejo bishobora kuva bikadusanga, bishobora kubyara ibindi nta wamenya. Gusa icyo abantu bakifuje nuko byagakemutse ku mpande zombi, akaba ibiganiro byibanze kugira ngo icyo kintu cyose kuba cyahagarara. Mansuri ari kutubwira ku bijyanye n'intambara ya Israel ndetse na Iran kugeza uyu mwanya wa none ahangaha aho bimaze kugera, nuko Iran iyo iri kurasa icyo abahanga abasesenguzi bavuga ngo iri kurasa veglema cyangwa se mu buryo bwa buhumyi, itegize icyo yitaho, iri kwica umuyisi n'umugenzi mu yandi magambo. Mu gihe Israel yo iri kwica target, iri gukubita umuntu ikeneye cyane abagaba b'ingabo, abahanga mu bya siyanse by'umwihariko bikora intwaro za kirimbuzi. Dusesengurira ibi bintu kubera iki nyirizina bamwe bari kurasa veglema cyangwa se buhumyi, abandi bakarasa bica ab'ingenzi? Nshingiye kuri fact ya mbere yo kuba Israel ubwayo yaravugaga ngo iri gutagetinga intwaro za nucleaire zimo zirakorwa ngo hakoreshejwe uranium nk'uburyo bwifashishwa mu gukora ibisasu kirimbuzi. Buri gihugu gifite manda yo kwitabara cyangwa se yo kwirwanaho. Iyo manda rero baba bakora yo kwirwanaho no gutegura ibijyanye n'imirwanire y'ahazaza bitewe n'ibihugu. Icyo gihe Iran rero kuba yakora izo ntwaro kirimbuzi ni ibintu ikwiye kuba yagakora, kuko buri muntu wese aharanira inyungu z'ubusugire bw'igihugu cye. Bityo rero Israel nkaba mbona iri mu ikosa rikomeye kuvogera igihugu kindi bidaciye mu ntambara cyangwa se mu zindi nyungu navuga ko zabangamiye ikindi gihugu. Bari gutegura ibisasu bya kirimbuzi. Ibisasu bya kirimbuzi, kandi umuturanyi wari gutegura ikintu gishobora kugira nabi ugomba kubigaragaza hakiri kare. None manda yabahaye Israel ko bo babyemerewe ni iyihe? Niba atari bo babyihaye, ni ukuvuga ngo igihari nuko buri gihugu gifite uburenganzira bwo kuba cyakora ubwirinzi bw'igihugu cyabo. Buri gihugu gifite ubwo bushobozi kitagishije inama. Ndakeka byaragaragaye nk'inahangaha iwacu nta nubwo twari tuzi ko bishoboka. Mu myaka yari itambutse myinshi aho twabonye ubwirinzi mu Rwanda. Nge nagiraga ni n'ubwirinzi busanzwe kwa kundi tuzi ibintu bisanzwe. Mbega ntitwamenye ko biri kuri standard nk'iriya za Israel, nubwo wenda tutari ku rwego rumwe, ariko nkeka ko hagaragaye igikorwa gikomeye cyane tugeze twitega ahangaha mu Rwanda. Bivuga iki rero? Bivuga ngo nta tegeko na rimwe ribuza umuntu kuba yakora ubwirinzi bw'igihugu cye. Rero ni ikosa rikomeye cyane ry'ubushotoranyi bukomeye cyane Israel yakoze kuri Iran, ko kujya kurasa ikindi gihugu. Ari naho mpamvu abanyepolitike benshi bavuze ko kuba muri UN ari nk'abaringa, kuko niba ari bo basinyara amasezerano y'ubudahangarwa bw'ibihugu, umuntu akadeviya amategeko mpuzamahanga agatera ikindi gihugu, buriya mu mategeko mpuzamahanga
babara ko Israel yavogereye ubusugire bwa Iran. Buriya Iran ikimira ko iri kwirwanaho. Iran iri gukora icyo kwirwanaho mu gihe cyari cyose nabo na Israel nayo kuvuga ko iri gukora icyo kwirwanaho. Si bya bintu byo gushinjanya. Oya si kwirwanaho, ntabwo iri kwirwanaho. Ntabwo Israel iri kwirwanaho kuko perezida w'igihugu cyabo Netanyahu wenyine yatangaje ko babikoze ku bwende bwabo nko kugira ngo ibyo bisasu bimwe birakorwa bavuga ko babikoraga kubwo impamvu z'igihugu cyabo. Ariko burya mu bigaragara tutagiye mu buryo buri politiki yaguye ku masezerano ya UN n'ahandi, umuntu akora ubwirinzi bw'igihugu cye ntabwo bukorera ikindi gihugu runaka ko ntabazo uzamutera rindi. Uburusiya bwateye Ukraine buvuga ko hari amasezerano bushaka kugirana na NATO, batifuza intwaro za NATO ku butaka bwa Ukraine. Yego. Kugeza uyu munsi wa none ibintu biri hagati y'u Rwanda na Kongo bishingiye kuvuga ngo ubwirinzi, ngo twashyize ubwirinzi ku mupaka wacu, sibyo? Ndetse by'umwihariko bakavuga Kongo ikavuga ko bayivogereye. Yego. Wabyumvishe bya bintu byo kujaminga amasinyare ya radari. Yego. Wumvise ibihugu byose bishaka kurinda umutekano wabyo biwurindira mu gihugu cy'umwanzi cyangwa se mu gihugu bakeka cyaturukamo threat, ikikango cyari cyo cyose. Urabona Israel mu buryo bwo kwiproteja yiproteje nyine ishingiye kuri icyo kintu. Wowe urabivuga wiki? Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo kuko amategeko asinywa hagati y'ibihugu bya UN byo kutavogera imbibi z'igihugu cya mugenzi wawe. Bivuga ngo nta nubwo u Rwanda rwagiye kurindira ubwirinzi bwarwo muri Kongo, ya barinde ku butaka bwarwo. Kuko iyo igisasu gisohoka kuri mapping gisohoka ku gihugu kijya guproteja nyine bigaragara ko kiri kuza gisatira igihugu bakagiturukiriza mu kirere. Ariko bira Israel yakoze yo yagiye kuvuga ngo ni nko kudestroyinga cyangwa se gukuraho ikintu ukoresheje imbaraga zawe, wenda utekereza ko undi atakora revenge. Ariko rero iyo ubikoze undi muntu afite ubasha gukora revenge, icyo gihe arwana intambara avuga ko wavogereye igihugu cye bidaciye mu mategeko mpuzamahanga. Nicyo cyabayeho rero. Abatasi ba Mossad bari bamaze igihe kinini bari muri Iran bakusanya amakuru atandukanye, banajaminga cyangwa se bayobya sinyale za radari, kugeza naho indege zinjiye muri Iran zica abagenerali bagera base kuri 4 ndetse n'abascientiste bagera kuri 2. Iki ni igitero cyateguriwe ku butaka bwa Iran, kinakirwa mu bikorwa no ku butaka bwa Iran. Urabona Israel amacenga n'amanyanga yabo mu kwinjirana ndetse no gucengera ibihugu bitarakoze kuri Iran. Ni Israel twayifata nk'umwana murizi, cyangwa se wa mwana ngo ngushigikiwe n'ingwe ngo aravoma. Israel urebye ibintu ikora guca ku mategeko ni nka wa mwana uvuga ngo ndakora iki nuvuga papa aragukubita. Rero niko bimeze kuko n'ubwa mbere ku isi ushobora kubona igihugu cyakoze ibintu nka biriya, hakaba ikindi gihugu usa nkaho gishinzemo gihagarara muri iyo ntambara neza ukabona ko kirimo neza kikabasha no kuvugira ikindi gihugu by'ukuri. Mu mategeko rero agenga Israel 80% y'imyanzuro ya Israel isa nk'ifatwa na leta ya Amerika, Tazumwe za Amerika bisa nk'ari bo bafatikanya bikorwa bakomeye ba Israel. Bityo rimwe kuri rimwe Iran kwirwanaho no kuvuga ngo mwaduteye buriya basa nkaho bahanganya na Amerika, niko twabyita kuko Amerika isa nk'ari itanga amabwiriza ya nyuma kuri ya gihugu cya Israel. Urebye mu mateka n'uko bimeze, ntabwo kwa twibeshe tuvuze ko Amerika iri kurwana na Iran. Amerika akaba ari kurwana na Iran kugeza ubu. Niyo kuko urebye neza ntago Israel kabone nubwo bavuga ko ifite manda nk'igihugu, ariko mu buryo buri behind bugaragara mu mateka n'uburyo ibintu bimeze y'abajuifi n'abiki, ubona Amerika ariyo isa nk'ayibagida cyane. Urugero naguhereza nko muri 2021 niba atari 2020, aho leta ya Amerika yahaye inkunga ikomeye ihanye na miliyari zingahe z'amadolari ihereza Israel kugira ngo bubake igisirikare, bakagaya ati mwaduhaye make. Sinkeka ko hari igihugu cyiza gihagoye amafaranga na leta z'umwe za Amerika mu rwego rwa gisirikare. Ikigaragaza rero bari cyo kuri abo bantu by'ukuri n'abantu bafitanye umubano wa hafi cyangwa se n'amateka abibemerera kuba bafatikanya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ikijyanye n'intambara by'umwihariko hari ibiri kuvugwa yuko Pakistani nk'igihugu gisanzwe kirebana y'ingwe na Inde cyangwa se n'Ubuhinde bitewe n'agace cy'intara ya Kashmir, bamwe ni Abahinde abandi ni Abanyapakistan cyangwa se n'Abanyapakistani. Kugeza uyu munsi wa none bagaragaje ko mu gihe cyose Israel yarasa ibitwaro kirimbuzi kuri Iran, nabo biteguye guhita barasa ibitwaro kirimbuzi kuri Israel. Abanyapakistan urabona iyi ntambara itagiye gukurura abantu bose cyangwa se ibihugu biyobowe mu buryo bw'idini ya Islam cyangwa se ibihugu bishingiye ku idini ya Islam. Nibyo nakubwiye na mbere yaho namaje kukubwiraho ko icyo kibazo gihari.
ari mpamvu abasesenguzi mu bya politiki dukomeza kugaragaza yuko akaba ariho mpamvu abasesenguzi mu bya politiki akomeza kugaragaza yuko hashobora kubaho intambara ya kane y'isi mu gihe hataba hafa ya gatatu yararangiye ya gatatu isa nkaho itarangiye ariko ubwo sinzi uko twabyita ariko nahita ko ari nk'iya kane kuko urebye neza mu mategeko mpuzamahanga iyo wavogereye igihugu cya mugenzi wawe ukabona ko koko ukiri umuramuziza gishingiye ku mateka na mugenzi hari ikintu nakubwiye ati inkoni ikubise mukeba wirenza urugo ni ukuvuga ngo baje gusanga ko icyo kintu kijyanye na rasi cyangwa se n'amateka n'ubwoko basa nk'abarwana ari abantu bashingiye ku mateka y'amadini Palestine cyangwa se n'izindi za Pakistan babona ko ejo aribo bazazira nk'uko by'ukuri bo bagaragaza ko Amerika na biriya bintu ikora na Israel barwanya ibintu bishingiye ku madini cyane atari ukurwana kubera ko hari ikindi kintu bapfa kigaragara bivuga ngo ni nko kurwana bavuga ngo baratuzira natwe turabazira tugomba kwirinda natera uyu nguyu nzashyigikira uyu bikomeje utyo rero bishobora guteza intambara ya kane y'isi kubera ikirere ya kane y'isi ya gatatu yarangiye ryari ya gatatu isa nkaho yari iratangijwe nubwo itashyizwe ku ndunduro ariko turebye ku mateka yasa nkaho yari yarabaye nubwo bitageze ku ntego yacu mu bihe bihugu cyane cyane nko tugiye kureba biriya bihugu nubwo ujya ubona za Germany Ubufaransa Ubwongereza iyo wiga amateka neza ubona ko nabo ubwo barwanya intambara z'ubutita kugeza aho aribo baje kwemera icyo kintu cyo kuvuga ati buri wese agomba kugira ubudahanga bwo kurinda ubusugire bw'igihugu izo ntambara rero hari intambara bavuga ko intambara gatatu isa nkaho yari yaratangiye nubwo itarangiye mu bahanga bavuga ko isa nkaho yari irimo hari n'abemeza ko itegeze irangira by'ukuri ubwo rero no mpamvu ndi kuvuga ngo ni nk'iya kane kuko iya gatatu hari aho byashingiraga bavuga ko ishobora kuba yarabaye ibihugu bitunze nucleaire kuki bitazikoresha ni amasezerano yandi twavugaga n'ubundi ariko buri gihugu kigeze aho bikiremerera muzika nga kimwe cyarekuye nucleaire impamvu ni iyi nuko biriya bihugu byose nagiye mvuga Ubufaransa Ubwongereza Ubudage byagiye binaringa Ubushinwa intambara y'Abarusiya abo bitaga hajya babitaga abasoviete intambara z'abasoviete biriya bose bagaragazaga ko bagendaga barwana ariko bagiye bagiraho ingaruka na politike ya Amerika hariho zajya hamwe koko za Chechnya za Yugoslavia za Ukraine n'ibindi byose akaba ari mpamvu bishobora gukurura iyo conflict ikagarura amateka buri gihugu kigasapotinga ikindi kugeza aho bishobora kubyara intambara ishobora gufata isi hakaba hakoreshwa n'intwaro kirimbuzi ukinavuga ibyo kugeza uyu mwanya none anga ejo hari indege yaguye muri Iran ivuye mu Bushinwa bivuga ko yarizanye intwaro cyangwa se yarizaniye ibikoresho bya gisirikare Iran urumva ko abashinwa bari gushyigikira Iran ndetse by'umwihariko byagaragaye ko Xi Jinping yagaragaje ko Amerika ariyo iri guteza intambara mu bice bitandukanye na cyane ko bagaragaza ko Taiwan no mu bindi bice bitandukanye Amerika isa naho yashyigikiye ariko abantu bose bari ku ruhande rw'Abarusiya ndetse n'Abashinwa harimo Pakistani harimo Iran harimo n'ibindi bihugu bitandukanye ibi byose bisaga naho biri ku ruhande rwa Iran bari kurwanya Israel urabona ibihugu bishyigikiye Israel biri mw'Abongereza ejo bundi Abongereza barashe muri Iran bakoresheje ubwato bwabo bw'intambara buri mu nyanja ibi byose urabona bidashobora kuza guturitsa ikintu gikomeye buriya mu ntego nyamukuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habamo no gutuma hari ibihugu bitagomba kugira amahoro bitagomba kwiyubaka kuko nka Iran ubonye umuvuduko ifite mu minsi mike kuzabona irusha n'Ubushinwa ubukomere cyangwa se mu gisirikare bitewe nuko batekanye barimo baratekereza cyane biriya rero mu rwego rwa gisirikare na politike z'ibihugu ni nko gusa nkaho uteranya abantu babiri kugira barwane kugira ngo base nkaho basubira inyuma mu mbaraga za gisirikare ko burya iyo urasa misiri imwe ku bashakashatsi bakoreka ko iriya ballistic missile ntuziri gusohora ivana muri Iran zigena mpaka muri Israel imwe ihagaze hagati ya miliyoni 5 z'amadolari kuva kuri miliyoni 1.5 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 5 z'amadolari bivuga ngo urashe lancement imwe urashe hagati ya miliyoni 1 dolari na miliyoni 5 bite n'uburemere bw'igisasu urashe bivuga ngo icyo gihugu cyarwanye kuri urwo rwego gisora misile zirenga 200 ku munsi ni ukuvuga ngo gishobora kuzamanuka inyuma kuri economy kiba gisubira inyuma nk'imyaka 8 cyangwa 10 kugira ngo kigeraho cyari kigeze rero mu byo Amerika ikoresha harimo no gutesha umutwe ibihugu nk'ibyo no kugira ngo base nkaho
navuga nko kubabuza amahoro ubundi buryo nko kubabuza amahoro kugira ngo bagomeze babakontrolinge n'ubundi ni nka remote by'umwihariko kuri Iran na Israel hari abantu bari kwibaza bati byagenze bite ko twari tuzi ko Iran ifite Iron Dome ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kubafasha kurinda ikirere nako Israel kuki ibisasu bya Iran biri kugwayo nk'imvura ubwirinzi bwa Israel ntacyo buri gukora ntabwo navuga ko ubwirinzi bwa Israel ntacyo buri gukora kuko butagize icyo bukora uko hari kuba hameze siko ubu ngubu hari kuba hameze ahubwo buriya intambara ni kimwe mu kijya muri experience yo kumenya ngo ibyo wakoze bihagaze ute cyane ko buryo utahuye niyo wakora ikintu ariko utahuye kuko burya iyo ukora ubwirinzi n'undi akora ibisasu ushobora kurwanya bwa bwirinzi bivuga rero intambara ni kimwe mu gitanga experience y'igisirikare cyawe n'ibikoresho byawe bihagaze ute nkabanyeka ko hari n'ibihugu bishomboza ibindi kugira ngo birebane mu mbaraga za gisirikare bihagaze nicyo urimo urategura ese twe duhagaze ute bira ntibyanagutangaza Israel yabikoze kugira ngo yo na Amerika babashe kureba Iran imaze gushika ku ruhe rwego aho yatubwira ati pima nkwereke buryo umuntu umugabo akubwiye ati nkoraho nkwereke no kuvuga ngo hari cyaba yizeye by'ukuri bivuga rero mu buryo bwa gisirikare abarimo baratrayinga no kureba by'ukuri urwego rwa gisirikare niba rero zira misile ziri kumena ubwirinzi bwa Israel zikinjira ku butaka bwa Israel byari bizwi ko Israel yarahiye ko nta gisasu kizakandagira ku butaka bwayo biriya ni nko guferinga handi wambariye nyine ikambo kambara icabari rwango abantu bagaragaje yuko bya bindi yavugaga kuko nabandi babategura nibukoze ubwirinzi bune bugacigwamo n'ibisasu birenga 200 bikagwa ku butaka by'ukuri mu buryo bw'intambara yindi n'ukuntu uba waratangaje uburinzi ubudahangarwa bwawe bwamanutse nibo rero bafite urwego rukomeye rwo kureba icyo bazahindura ku bwirinzi bwabo kuko niba wabibonye neza ku munsi w'ejo oya kuri iri joro ryashize mu rukerera hari misile zarashwe na Israel zerekeza muri Iran z'ubwirinzi za iron zabo za gukora nyine protection z'ikirere zizamutse mu kirere zirongera zirakata zidestroyinga aho zaturutse ubwazo icyo kintu cyatangaje ibinyamakuru byinshi bitandukanye mpuzamahanga muri iri joro bavuga ati ese Iran niyo yinjiriye systeme y'ubwirinzi bwa Israel kugezaho idestroyinze igatuma ziriya misile zari zigiye kuzimya izindi zigaruka zikadestroyinga ubwirinzi bwabo bwonyine ni inkuru yatangaje abantu benshi mu binyamakuru mpuzamahanga nabibonye bityo rero ni ikintu kikugaragariza ko wiga imitwe n'undi yiga indi ni strategic mu buryo bwa gisirikare ntago mbizi hongeye ku bya gisirikare ariko ku bahanga bo batabona ko bisa kose ari ibintu baba barateguye turi gusatira umusozo iyi ntambara urabona yerekeza he irarangira ati ibiganiro intambara ubundi itangizwa n'ibiganiro ikanzwa n'ibiganiro niko benshi bakunda kuvuga kuko kugeza uyu munsi wa none abanyamerika bari gusaba Iran kuza ku meza y'ibiganiro kugira ngo baganire kuri nucleaire barebe uburyo bagaragaza ko badafite umugambi wo kuyikora ariko by'umwihariko urabona intambara iganisha aho irarangira ite irarangira Israel bari ku ikarita nk'uko Iran iri kubivuga buriya Amerika tuyifata nk'igihugu cy'igihangange nabwo tutarareba niba ari igihugu cyitwa ko ari igihangange ariko kikaba kitarajya mu ntambara muri ibi binyejana by'ukuri cyaba ari igihangange ku mateka ariko ntiturabibona neza buriya nka Trump ijoro ryashize yavuga ku bintu bijyanye na evacuation ivuga ku buri bari abantu b'abaturage ati mwihishe mugiye kurimbuka akaba by'ukuri mu gitondo leta ya Iran yagaragaje uburyo umujyi wose ari amahoro igihugu kiri kugendwa nta kibazo bavuga ati rero nta cyabaye gihambaye bishaka kuvuga ngo rero ko buri gihugu kiri kwiga strategy zo kwirinda mu buryo bukomeye Amerika rero kuba iri gushaka guhuza ibyo biganiro bari abantu bo muri Middle East hariya cyangwa se bari abantu bo buri bwoko bw'abarabu n'abandi bashingiye kunuza ku mategeko ya Islam babona Amerika nk'indyarya yo kugira ngo isa nkaho ari kubabeshya by'ukuri nkaba mbona ko rero ko ibiganiro bishobora kubaho ariko bigizwemo uruhare n'ibindi bihugu bitari Amerika. Qatar rero nabonye isigaye ihuza ibihugu byinshi urabona Qatar ishobora kubijyamo Qatar buriya ni umuhuza mwiza kuko urebye bo n'abantu barangajwe imbere n'iterambere rya buri bihugu byose bitandukanye batibanda ku bintu bijyanye na politiki cyangwa kwivanga mu bya politiki
nkeka ko bo babishizemo akaguru kabo byakunda kurusha uko byakorwa na Amerika kuko bayifata nkaho ari nayo iteza ibibazo hariya. Ko nabonye ibihugu byinshi by'abasilamu se bitavuga rumwe na Qatar batayumvanya cyane ko bavuga bati barabamaze kuba bagambanyi bagiye gukorana n'abakafiri niba bavuga abakafiri simbizi n'ibindi bitandukanye. Urabona iyi ntambara uko byarinda kose umuhuza arabande umwongereza umufaransa agaragaje ko nabonye tweet ya Macron agaragaza ko aho bahagaze bavuga bati twe ntabwo dushingiye ko Iran igira ntabwo twemera ko Iran igira uranium cyangwa se itunganya ibitwaro kirimbuzi, ariko nanone ntabwo bemera kugaba igitero cya Israel cyagabye kuri Iran n'ibindi bitandukanye. Kugeza uyu mwanya none buri bihugu byose biri kwigengesera kugira speech bivuga kuri iyi ntambara. Ninde uraba umuhuza muri iyi ntambara? Umuhuza buriya nta ntambara nta mvura igwa ngo ntihite, amaherezo y'imvura tirahita. Ni ukuvuga ngo buryo urimo uratakaza abantu, watakaza abaturage, ira ntambara bugeze hangiza byinshi. Hari aho bigera ubwabo bagasanga ko ari ngombwa ko ibiganiro bigomba gukorwa kuko buri wese ari gutakaza. Rero burya umujinya w'umugabo akenshi abagabo barwanye nkeka ko aribwo umujinya wabo usa nkaho ugenda ucururuka kurusha uko bari gusigarana conflict batanarwanye bavuga ati wowe waduhohotera ko tugomba kukwishyura. Rero ubikora wese abazi ko agomba kwishyurwa. Rero mu buryo bwa politike mpuzamahanga byanga byakunda bizahagarara ko nta gihugu cyakwifuza gora mu ntambara kuko intambara irahombya ntago yungura. Uko byasa kose ntago nabihereza ukwezi intambara ihari, uko bisa kose ntago bizarenza ukwezi kuko niba biriya bihugu by'Ubushinwa na biriya bihugu bimwe byinshi byo muri Aziya bishyigikiye Iran, none ibyo bihugu by'Uburayi n'ibindi na Amerika bigashyigikira Israel, bakaba banavuga ko Iran itagakwiye gukora buriya bwirinzi, ko bari ukwibeshya, baba mbega nubwo sinzi uko nabivugamo amba context nge nabivugamo, ntabwo wabuze umuntu abizi neza yuko wowe runaka ufite umugambi wo kuba wandimbura hanyuma ndetse ko ubwirinzi bwo kwirinda, ntabwo bishoboka. Ahubwo biriya bigiye guhereza Iran kurushaho kubikora cyane kuko nta gihamya ufite cyuko biriya bintu badestroyinze koko byabaye disappear mu buryo bwa politike nibo koko bararashe, ako wakwibaza se barabihamije koko nta bihari, ya Iran umubara irashe nta ihari. Urumva rero buryo intambara ibaho ariko exact kuri ko umuntu kwa gufitwe na nyirako. Rero Iran ntizigira hagarika gukora ibisasu kirimbuzi mu gihe cyose izigifite umwanzi uhora ayiryamiye amajanja. Ya turi gusatira umusozo, ndi kumwe na Mansuri umusesenguzi, turi kuganira ku ntambara ya Iran na Israel. Intambara isa naho yatangiye ku itariki 13 nyirizina z'uku kwezi kwa gatandatu, gusa aho bigeze uyu munsi wa none ibisasu biri kugwa nk'imvura muri buri gihugu kimwe ku kindi. Cyakora ubwirizi bwa Israel biragaragara ko ntacyo biri gukora kuri iyi ntambara kuko bari gusyaho rwose rugataruka. Mansur, yego iyi ntambara hari abantu bari kuvuga bati yari ikenewe, Amerika yari ikeneye na cyane ko yahombye kuri Ukraine. Muri Ukraine ngo icyo yari igambiriye kugezaho ntabwo yakigezweho nyirizina nka Amerika. Baravuga bati intambara Amerika yari ikeneye cyane na cyane ko muri biriya burasirazuba bw'isi cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati harakenewe ko Iran bayijegeza bakayishungura nkuko nabo bwabo bivuze ngo bageraga barebe iyo bayisubije inyuma mu bukungu hari icyo babungutse. Buriya mu ntambara mpuzamahanga cyane ko iyo wamaze kwigamba ubushobozi undi akigamba ubushobozi haba harimo kugerageza icyo bita igerageza mu gisirikare. Biriya rero mu buryo bw'ibihugu cyane nk'abize strategie z'imirwanire ya gisirikare haba harimo kugenzurana k'uburemere bw'igihugu ese buhagaze ute. Buriya rero birashoboka ko Amerika n'ibindi bihugu byabonye ubushobozi bwa Iran, noneho hakaba n'ababanzi ba Israel bandi bakaba babonye ko Israel by'ukuri nayo bwabwirinzi yavugaga ko nta gisasu cyagwa ku butaka byahaguye. Bivuga ngo ni innovation cyangwa se ni nko kugeragezanya mu gisirikare. Nubwo ntari umugenzuzi mu bya gisirikare cyangwa ntabayewe, ariko by'ukuri biriya bintu bisa nkaho bitazatinda. Kuko buriya ntago umuntu akora ibisasu, ndakore za missile, ndakora ibiki, ari byo kuryamisha gusa. Byanga byakunda bagira nkaho bucokozanya kugira ngo babashe kureba ubushobozi bwa buri gihugu buhagaze ute. Rero Iran ntago yavuga ngo irababaye cyane cyangwa Israel, ko buri wese yabonye agomba gukosora. Biriya rero ni ibintu nkeka ko bizarangira vuba. Eka ngushimire by'umwihariko ku kiganiro tugiranye kandi umusanzu wa kuri YouTube channel ya The Point Africa.
ni ingenzi ingenzi cyane tuzakomeza kubagezaho n'ibindi bitandukanye